ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المنهيات في الصلاة ne yaramay namazda etmeye. Namazla adamga запрещенный haram etilgan zatlar ya da makruh zatlar etmeye yaramaygan. An-nahyu anil ikhtisari fi salah. Abu Hurayra radhiyallahu anhu keltirgan hadisda aytib Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam haram etganni ya da yaratmaganni insonga namoz qilganda qo'llarini beline salmaga bulay etib ya da bulay salam nechik sala shu beline salmaga yaramaydi namozda qo'llarini. Nega tulsa birlari ayta Allohu alam, birlari ayta juutlar saladi qo'llarini. O'chonga tartul salma Allohu alam. Yaxshi makruh di alimlar. النهي عن العقص في الصلاة أو كف الشعر أو الثوب. İkinci zat yaramaygan namazda zat adamni erkek kishini başına çaşlar eşilgense şu eşilgen çaşlarını çeçmeye gerek. Uzun çaşlar bolup var, eşilgense çaşlar erkek kishinin başına şu eşilgen çaşlarını çeçmeye gerek. Eşilgen kuyda kılmağa yaramay. Ne etulsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaratmagan insonga namoz qilmaga boshini eshilgan chechlari bor quyda. Kasichka bor, kasichka ayta. Shu kasichka bormasa, boshina kasichkasi bormasa, shuni chechib qilmay kerakdi. Vallohu a'lam birlar ayta, nega tursa odam chechlarida sujud etayini, chechlarida sujud etmaylik Allohga deydi. Allohu a'lam. Qatin kishi yaraymikan, ismayl qo'yma. Yaray, qatin kishi erkek kishi kasasida. Allohu a'lam. Mana запрет касается только мужчин, не женщин. Yazılıb tura. Yaxshi, dağda yaramaygan zat, dağda yaramaygan zat qiblaga barıp tükürmeye ya da oң yakka barıp tükürmeye namazda. Söyledikçe Allah adarsa onun hakkını. Yaxshi, dağda yaramaygan zat namazda barmakların bulay birbirine çatama barmakların çatamağa yaramay birbirine فلا يشبكن بين يديه فإنه في الصلاة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan adam namaz zamanında barmaklarını çatamasın birbirine değil, ne etulsa o namazda. Yaxshi, 5. zat yaramaygan namazda mashul hisa. Adam sujud etgan yerin bulay sivirmeye, misal üçün qırda ettemse ya da merceğin içine palas bulmay bulay qayır zat barmsa sivirmese yaxshi dey. In kunta fa'ilan fa wahidan ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Etemsan, ya bulaç bir yaman zatlar barmsa, tiyenik zat bolup barım bir kere sivir qoy dey. Dağı zat etme dey. Yaxshi, dağda yaramayan zat an-nahyu an tagtiyatil fami fi salati ve anis sadl. Dağda yaramayan zat namazda ağzını yapmağa yaramay. Namazda Abu Hurayra radhiyallahu anh keltirgan hadisde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytganni, yaratmaganni namazda ağzını yapmağa da yaratmagan ve dağda oprakların üstüne taşla koymağa. Birbirleri de çağırlay. Kostümünü giye üstüne, yengilerinin kollarını çıkarmay, bulayına içinden çıkar koy kolların. Sonra rukuğa barağına içinden tabak salar kolların tobuğuna, yengilerini ise sallanıp tıra. Şokuyda yaramaydı oprak yaratmagan ni oprak üstüne şöyle taşla koymağa ve ağzını yapmağa yaramay. Şarf olsun, şarflarına yaramay yapmağa. İmeytsi vidu. Şarf, misal şarf baylap, Arapların olay bardı dey Allah. Çırma başına zaten çırma bular son bulay ağzına yavağı dey. Şunu yaratmağın dey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağzını yapmağa. Şundan ayta İbn Asir rahimehullah teala aytgan as-sazl fi salah şu oprağın üstüne taşa koymak كانت اليهود تفعله فنهوا عنه dey. Cuğlar etedi olay dey. Şu oprak üstüne taşlap şolay namaz cuğlar etedi, onun için yaratılmagan Müslümanlara olay etmeye. Yaxşı, dağda köpke barıp qaramağa yaramay namazda. Namazda
көккө багып карамага ярамай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ма балу aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim." Не бар бу халыкка, бу кавымларга не бар ди? Көккө багып карамага намазда ди. Намазларны өзләрне. Сон бир эск айткан: "Адамлар ди я да токтажак ди, көккө карайган токтажак ди. Я да шоларның gözләре юлкунуп алынажак ди. Тырналып калажак шоның gözләре ди. Алла сакласын безне олай. Дуада Ярай. Ярай. Иншалла. Ярай. Ярай, дуа етейін. Ярай, намазда түгілші. Намазда қарамайса. Намазда түгіл заманы ярай. Карахиятун назарил мусалли иля ма юшхилуху анис салах. Дағда намазда ярамай, намаздан машғул етейін затлаға әрбір бағып бұрылмаға ярамай. Айша радиаллаху анха келтірген хадисте айта, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір кері намаз қылады ди. Оны қамысы бар ди. Bir қамыс берген болған, үстінен зат узорлар була. Соң айтқан ди Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Шағалатни а'ламу хазихи." Мені шу узорлар ди, шу қамыс үстіне узорлар нетті, машғул етті намазда, атликат етті ди намаздан. Изхабу биха иля Аби Джахм. Сіз алып шу қамысны ди, елтіп пеленчеге берігіз ди, Абу Джахмға берігіз ди, ва ма алыштырып алып келігіз, узорсыз однотонный қамысын ди. Шолай атликат деген затлар үтче киймесе яхшы намазда, особенно мәжитке барамса, атликат деген көп булачы, көп узорлар, язуулар затлар була, киймесе яхшы не айтылса, яңыз сені түгіл, башка адамларында, артына турганларында нете атликатте намазда. Дагыда 10-нчы зат карахиятул и'тимади аль ядайни, намазда олтурагына ауру заты yok болса булачы, сауымса, олтурганда намазда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям яратмаганны колларына таянып, колларын салып, таянып олтуруп турмаган. Хатта хан өзүнө олтурган куyu бар, тобукларына салып колуңа таянып олтурма таркып түгүл ди. Аллаху а'лам ва жазакумуллаху хайра.